gore hira abantu uruko businguzi bari kusinga bacaka bagitebera mu dakika ya 20 z'icweka cyo kubanza umuzano gwa quarter finals ugubandize kuteganisa bwenjura chaka nubo ba champion b'2020 b'empakezi kandi umwaka ugwire bakazurugira mu finals twaze gukira rero ngusamire dakika abiri zikubanza niho tutebiri bakonsidinga goal betu enjura yao dakika zisigaye twemsana bali muswiminga musaya so gole tirinyo captain wenyine then kura masemerero amaini muna gupata qualifying mu semifinal ntoroko hategisira harumwenge South amwe na Brasia kandi umuzano gwa hamheru ogwa quarter finals ndwija kubaguriya hagati ya Football Pro City eri kuritana na Bunyangabo ebyo bikiryaho company y'omwane ya Inspire Africa Group of Companies etiro mukona handagano y'emyaka 5 na nabatebekanisa b'empaka za Ankole okutandika kuzishajika omukoro gwo kukora endagano gwetabirwe patron w'empakezi Sam Muchunguzi na Nelson Tugume mukama wa Inspire Africa Coffee so nicyo kubano rebera ngo itwe ntuzaho nitwerera na marketing team yanyu kuranga twareta abantu nababine vibe abantu abakumanye cyo kubanza cyabyona umwana ni energy nabwo gurete mu energy nyino mu cyamuhango no kubahiga ngo hatwaza kutandika tube tumanyiriro ku rebo go mpiro gwa Europe hatu nsaguma turebo mpira ogo gwitu ogwankore itwe nka Inspire Africa ntwenda kubahamiza ngo echo kubanza ntukunde ibintu byemizana munonga Nsima ba Inspire Africa ngo abasize kurugayo batwatiraho kandi twinamaso nkato batwatiraho tournament zirijo mnisho akaba promising ngo na nemyaka iri kujamba kwamba twatiraho twinamaso ngo obija on board tournament neza kuyongera mu vibe neza kubonera akwa twina lot of issues with finances kandi chabana companies zindo kuri imiziryo basa kujana ngo mutwatireho omyaka 5 kurgera izoba omisho ntwenda no kugenda n'ekikopo cyankore tubasa kwihamu 1 team ezana rurengo rwihanga number 2 why not ushange twatandika no kuguza aba players baze Europe Inspire Africa Group of